kweli walipyamushi wakumanisha gereza na shughuli za ishimwe walujambo ase wakujibisha muntu muzima kati bashale bantu kami kweli menji yeye au ufite bonso bana bana bashale nabo kami kweli menji kweli yeye au kwezi byo kugenge kwa kumsamba to bisema nzabi kumujituma jikwao kujikae sere kapasukuna balonga kachana na kujitandika kachana na uli kwenda mimisa uyeku yakashi kanya tuntu ya mwisho jincha kweli kibunga mwalo tumuona mukimukishima kwe kiko ni clarisse yuko numero wandeke umashia ufami wetu kiko mbele ya kupita bana bozo wani badele to lufu jiko wetu bonso polishaji nokujia nokumondesha nokumishika modele nokushapanshi to matuku mundu beze bantu makala mukanda wanzangu beshino bantu bantu kibera kushiko bantu majamu kuyele vipi balongo bayendeji bemwaba mushaka egitumbe yishaka tula changa chabalo nokulu chabalo moji tulitubala mule kuti nsambi wetu mwito wa mujulu walije biji tusamase malwa chiku mubulo muti bejati makasa kuchikondo wali monso kujili chikondo chabu uju tusamane kutukolesha kumoyini kato njimu jibako wa kubenza bajikaba hili jitekemena beleme jise pakufa muntu wakushika to tuwetu jini jitekemena muyezi Kristo tuamene wakati mnene kwetu tuwetu kunje mti mune ubike yitu kwani pajida kumi tuwetu kabijeti shuke netu munana na kisata mtu na muna yikwe bishimu mchanza chi musa kumpala kwa endelezi wewe bishimu kumpala kwa jiri kuloba kwa kulebiso njidandeke ukole shimishima ya ulele miki ya mchanza mijimu ya miyele kape ubatuke mustege wa majidu yosu bishale mutembele wewe ahatu kwenye mpya ne mubiji mpya ne mpala mpya ne nupebe mpya wewe mpawe wachiko kuchakwenechi kacha kubatu takatifu waludizamu ndani wani kwa kuyende umuchi mwaba njimbani yani kubalama mkulele kubashite mkulele na balama njete mkulele na kulwajije mkulele na kujene jate Yesu Kristo amen sante mpeleshe wewe utumusuma Sorry.